Ka kenhun ilakai cricket jong ka Shillong Cricket Association kaliyo senon bandra ekanam lado ha kelumpung ilakai jong ka Under 15 Cricket Tournament Arhajar Arpuwei kabla penlong da ka Ribhoi District Cricket Association rengkat bat ka Meghalaya Cricket Association kabla long ha ka madan ilakai jong ka Nongkra ha ka District Ribhoi. Kani kanam job kabla led ka Shillong Cricket Association bandra ekanam lado jong ka Lumpung kalawan hadian bakalala ban penliam no ka kenhun ilakai jong ka Tura Cricket Association ha ka jeng kon ka final da khandai wicket. Habo phai ka jeng kon men kani ekanam lado ka Lumpung ka jeng kon ka final kalong ka baitnat hado kata-kata. Ha ka ba ka Tura Cricket Association kala kam bantiat nengkong bat hado ba kutno ki arpo over kena ka kenhun kalayo ban kamai sispa arpo run bat bandu no nyo wicket. Hagaba unong tiat uba kamai bon run tam udai u Harshit Prasad ubala kamai nyo run. Habon ban be ni kathong balabu da Tura Cricket Association. Ki nong tiat jong ka Shillong Cricket Association kelayo ban kamai run lengba ki extra run ki babon. Hagaba kena ka kenhun ilakai cricket jong ka Shillong kaliyo bandra ka nam job ka jingikun tang hapo ka cutway point sun over. Bat job sendon da khandai wicket bat bandra ka nam la adu. Na kaliang kinong penya jong kena Lumpung gila sambu ki khusnam boper syakirang ilakai kibla ilakai bah kena Lumpung. Hagabai ka nam man of the match lara do Harshit Prasad na ka Tura Cricket Association bat ka nam man of the series lara do Angkit Tamang na ka Shillong Cricket Association. Bat best umpire kalalet Shah Ushankar Newar na ka RBDCA. Lawan man sakilang ha kena jingelang penhap perda ya kena Lumpung ilakai da unaba bhata charji ubreu chairman ka NECDC uba Gideon Kharkongor General Secretary ka Meghalaya Cricket Association bat kibai